Pemiarsa pemargi KTT G20 daat mewasana ageng majang okupansi hotel ring Bali, utamanya nih Bali ring Sisi Kelot. Ini kini ucap kebawasan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ring Nusa Dua Badung. Keketua saking kantor berita antara dan yang mausang tingkat okupansi utawi hunian ring Bali Sisi Kelot dahat nincap selami pemargin konferensi tingkat tinggi G20. Sandiaga mausang okupansi ring wewidangan Nusa Dua sampun kantos 100%. Selanturnya nih ring wewidangan Nusa Dua munggu ring langkungan ulung 10%. Pemekas ring wewidangan Bali Sisi Kelot indik pantu okupansi keuningin pitung 10%. Sandiaga ngewohin yening pantu okupansi ring wewidangan Bali Tiosan sekadi Bali Sisi Kaje, Bali Sisi Kangin mewah Bali Sisi Kau taler keuningin incap. Mejanten kanan inucap nyinayang nenten wanta asiki genah kemanten saning rasa yang wusanen pemargi G20 nanging taler sejebak Bali. Kewuhin Sandiaga mawasang yening pada kerama KTT G20 taler mawasana bacek majang baga ekosistem pariwisata tur ekonomi kreatif. Keselain saking nincapnyane sewa kendaraan, mewah adolan UMKM, tur ake mungkah salah pekaryan anyar, sewa kendaraan taler sampun telas, pikolean UMKM taler kauningin nincap, salah pekaryan sayege siki yute, ping warsani mangkin saking sektor pariwisata, Bali pos ngayang.